Ahakoa kārea Catherine Latu I te tukuna kia tākoro mā te kapararau he hiriwa I te whakataetai ipu o te ao ka tū ki Singapore, kei te whakaharatau tonu a ia I te taha o te kapa, kia rakaraka a ia mō ngā tākoro o muri iho. He ine I te pane koti pango hou o Catherine Latu, engari ke te mahu iho ki te kāina. It is a bit hard to take, but it's happened and there's nothing anybody can do about it. No tērā wiki tonu a Catherine Latu ka whakainoa tia ki roto I te kapa, enari I runa tonu I te mōhio kāre anō kia whai mana. Enari no nana hi toru nei I puta I te whakatau a te kaunihera wawao o te ao, I tō muri rawa te tono a te uepu poi tarawhiti o Aotearoa. Te mutuna mai kāre a Latu e whakaitia ki roto I te kapa. It was pretty hard on the first day, obviously, just getting the news and in 1 second you think you're really close and then this next it's gone. I te tau rua mano mā whitu I tā karo a Latu mō tērā o ona whenua a Hamoa. Enari ko tōna hiahia I nāia nei, he tā karo mā tōna whenua tipu a Aotearoa, enari me tatari rāno mo te whātau muri mai. And it obviously wasn't my time yet, so I'll wait 2 months. Ko ia tētahi o nā kaikuru toa o te whakataeta ANZ, a kua mate nā kai whiriwhiri ki te kimi kaikuru anō. I'm just hoping that, there could be a spot, there's an inkling, then my toes back in the door again, and we'll see how it goes. Now there's a chance for someone else to take that spot, so I definitely want to put my hand up and say I want to be there. Hei te tuaturu o hono noi te tākaro tuatahi ana rarau he hiriwa ki te whakataetai kapu o te ao. Hei te mutuna o te whakataetai ka āhei a Latu ki te hoki mai ki roto I te kapa. Rapara tā whai te karere.